Karimov Orta Mektebi'nin kapsulasını salışma için yürekten kutlukdayım. 2015 yılı oşol Saudiya mamleketi menen Kırgız mamleketinin ortasındaki oşol mekteplerdi kuru boyunca 30 milyon dolar. Oşonda ele больницаларды kuruğa 30 milyon akça karajatın bölü boyunca biz oşol zakondu mıjam menen ratifikatsiya kılıp ettik. Oşonda ele Saudiyanın oşol uçurdagi наследник деп коет. Азыр принци канчада истесек болот. Ошол киши бизге жолугушуу болуп калды дагы. Биз ушул 30 миллион доллар бизден ратификация өткөн, бирок акча каражаты келбей жатат деп Саудия мамлекетинде Эр-Рияд шаарында анан бул маселени көтөрдүк. Биздин көзүбүзчө ошол Саудиянын ханзадасы тапшырма берди каржы министрлигине, анан каржы министрлигине Asilbek Şerifoviç, bir kança deputatlar, Kırgızistan delegasyası ошол жакка бардык. Ал жерде bir kança mesele barla, men ушул 30 milyon mekteplerde kuru boyunca meseleni көтөрдүк да. Ошол мектеп мына бүгүн курулуп атат. Жардам берип, дуа кылып, аракет кылгандардын баарына Кудайым ыраазы болсун. Mektepke kançalı жақсылықтар болса, жақсылықтар сіздерге de жауап жақсылықтар болсын. Президентimiz Сооронбай Шариповичтин Арабия мамлекеттери менен жакшы мамилесинен ушул 27 мектеп салынып отурат. Алла ыраазы болсун. Мектеп бул сандык дейт. Бул жерден канча сакталып турган жакшы нерселер бар. Инженерлер чыгат. Президенттер чыгат, күчтүү спортсмендер чыгат. Ал үчүн шарт болуш керек. Мына Кудай буйрса, мектеп өзүп калса, ошондой шарт түзүлөт. Бул мектепти мына көп жылдан бери күтүп келатабыз. Ушул 190 орунду мектепте 600 бала ошол 300 менен окуп келдик да. Бүгүнкү мектептин өзгөчөлүгүн көрүп турасыздар. Спорт залы, актовый залы, ушул китепкана бүт бардык шарттар менен курулуп атат да. Мектептин эң негизгиси ушул сапатын көзөмөлдөп, ушул бир жардам берип жакындан ушул мектебибизди жакшы кылып бүтүрүп алайлык. Бүгін şu біздің Кыргыз атайыл өкмөтүндө Борко айылында өтө кубанычтуу майрам десем жаңылышпайм. 3 менге окуп жүргөнбүз. Ошол учурда 3 менге да батпай калган 780 балага жеткен балдардын саны. Ошол учурда мен завуч болсом керек эле. Hidayet Eceke baldarı menen mına o жерге dagı 5 klaslık bölümünü koşumça kurup verip kişine meseleni koldan algan. O selimeyi ettirip görgönbüzler. Ben 43 yıldan aşık muhalif olup istegen bolsam, o sonun 36 yılını şehir işlerdim. O son yılların içinde mektep salınat dep жүрүp karıp mına menen burunkular pensiya çıktı, men pensiyadagına 10 yıldan aşıklan beri жүрөм. Yani Allah Taala'nın bizden peşenemize yazılan iken peşeneye yazılanlardı görüp otabız. Mına zaman bak, 2 kavatlı barda şartı menen sürekten görüp turastar tapınakay mektep salınıp otat. Mektep alçaltay olsun. Uşul жерден келесектин ээлери, жакшы insanlar, чыныгы insanlar, muallimler, vraçlar, qaysı tarmak işlebesin, elimizge, yurtubuzga kızmatla turganlar. Törabay iyin aytıp ketdi, prezidentler siyahtır, ilahim prezidentler siyahtırın olsun. Бұл мектеп 375 орындық 2 қабатты мектеп. İçinde спорт зал отдельный, актовый зал отдельный и камагаш тегчү отдельный помещениялар бар. Андан сырттары спорт площадкасы бар ачык асманда. Ал жерде футбольный поле, баскетбольный поле, мини-теннис и волейбольный полелар жасалган. Андан сырттары котельный отдельный, өзүнчө котельный бар, трансформациясы и ажатканасы, 12 орындык ажатканасы бар. Ошол окуучуларга окуу мезгилинде даярдап, көтөргөнгө аракет кылабыз.
ушул иштер иш жүзүнө аша берсин. Биз жалып бенелердин аттынан Ойнап күлүп жүргөнгө насip etsin. Allahu Akbar. Bilim alışına size sebepçi oldular. Allah Teala daim özü kavurlasın. Allah.